Gari na boigoti pigipigi nigo bagenderete kubori wako bamaiso chingakionsi bare ase obokoreri bwabo ase chipara sinchiremo yogo konya gutanga emibasukano eyanene yaberege koeneki wakubwatkana no Burundia obobeya yaniga gocha chingaki umubasukano bago koeneki wa asensemo ya Jokivila oyirera umusumurundi yo mobwe pigipigi gotia amakweri magega yogo soa inseye gari ina yetrela chingaki arenge gweta agose chingaki atema gweta egari yo changa akorende obakagoswa mainse yegari yo magayo konyora buna egari nero yaringe kurwa busyo bwaye ni gaba mibe chinsemecho bagikeiriege korekyo na kugania abarundi akoba maiso asichinga kiye chibabuririye serikali kwenekya buna chibuobe cyabere chikubekwa asepareyo eriyo gutanga emibasukano. Kwa majina ni Bosco Brian, mkaaji hapa Kisii, Jokevila area. Vile ajali imetokea kulikuwa na trailer ilikuwa imesimama hapa kando, alafu double cabin ilikuwa inatoka town kupanda juu. Vile hii akwari ambayo imeteremka chini ilikuwa inatokelezea iko Nyamataro area ikikuja Jokevila, ilikuwa inateremka kwenda chini na ile speed yake ya kawaida. Sasa ingawa huyu mtu wa pikipiki alikuwa anakuja kupita akapata hii double cabin iko mbele yake ika slow down ili double cabin isigongane na hii ambayo ilikuwa inakuja head on collision. Kwa bahati mbaya aka overtake wrong side na ile speed yake ndio hii gari ikaisukuma hiyo pikipiki ndio hiyo hadi hapa. Kama alienda ngoro ko Kareb Nyakundi igomete gacho kifera ipale abere gokore binte binge sana abantu abange bakwerere pale nande baumire kera rituko mugire thega mwanyoro no muntu okure ituko ndiro kwara mwanda taraumia twale gosaba serikali azowanja motoroserie para ebebuyebe kuchipambu abantu baite no morembe na inu boda baki asite mogochi chipigipigi ne cheino chibese na muchirigi nchigo isana kendi pigipigi ngora ase kware gochio maringo ikore para nyaza gokorenda genda ngora unota ke tuko ikabuanga ase kware gochi na nonde na rotete gotambuka nera agende aike buango ibona abasoroire epare yemogenda ngora yabeire mbe yaitira abantu abange egero